Nikšićanin Branislav Brano Mićunović jedna je od najkontraverznijih ličnosti u regionu, dok je za jedne predstavljao oličenje čojstva i poštenja, drugi ga nazivaju bogom i batinom svega na Balkanu. Za pojedince je bio kriminalac i gospodar Crne Gore, bez čijeg odobrenja se nije mogao završiti nijedan ozbiljan posao u sivoj zoni. Naime, u Crnoj Gori postoji izreka, nema kralja nema Tita, sad se ođe Brano pita. Branislav Brano Mićunović je rođen 1953. godine u Nikšiću i oženjen je Svetlanom sa kojom ima sina Đorđa i ćerku Andreju. Njegova supruga je dospela u žižu javnosti kada joj je prva banka odobrila minus na tekućem računu u iznosu 4,6 miliona evra 2012. godine. Toliko veliki iznos prekoračenja bio je neobičajan za račun fizičkog lica. Mićunović je u mladosti trenirao boks i bio pripadnik elitne 63. padobranske brigade nekadašnje Jugoslovenske narodne armije. Sa grupom sugrađana 70. godina se zaputio za Novi Sad, gdje je studirao ekonomiju i bio nerazdvojan sa Nikšićaninom Ratkom Butorovićem, vlasnikom fudbalskog kluba Vojvodina. Na fakultetu se nije dugo zadržao, a put ga je odveo preko granice gdje su glavnu reč vodili ljudi sa ovih prostora: Vlastimir Vlasto Petrović, Dragan Jokso Joksović, Slobo Grbović, Dado Cerović, Ratko Đokić. Mićunović se u to vrijeme dovodio u vezu s krađama automobila, garderobe i nakita u inostranstvo, koje bi potom preprodavao u Crnoj Gori. Ipak, ubrzo širi djelatnost, pa tako već početkom 80. godina Mićunović kreće s trgovinom akciznom robom, prevashodno cigaretama i alkoholom, a potom i narkoticima i oružjem, navodi se u poverljivom dokumentu koji je objavio jedan portal. Nedugo nakon toga, početkom 90. godina, počinje njegovo interesovanje za politiku, a veza Mićunovića sa nekadašnjim predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem datira od davnina, tokom čega su negovali i svoje poslovne odnose. Mićunović je 90. godina uspeo da uspostavi monopol nad krijumčarenjem cigareta Duvanskog kombinata iz Podgorice, a potom je svoje vlasništvo proširio i postao vlasnik kazina i fudbalskog kluba Sutjeska iz Nikšića. Mićunović je svojevremeno bio označen i kao saradnik nekadašnje Savezne službe državne bezbednosti, a bio je na vezi sa šefovima crnogorskog DB-a Mladenom Škobaljom, Vladom Kekovićem i Boškom Bojovićem. Interesantno je i da je u to vrijeme imao veliki uticaj na rukovodstvo crnogorskih bezbednosnih službi, koji je, prema navodima u ovom poverljivom dokumentu, koristio da uveća svoju moć. Interesantno je da se ime Brana Mićunovića vezuje s gotovo svim istaknutim kriminalcima koji proteklih godina operišu na ovom delu Balkana. Ubrzo s proglašavanjem nezavisnosti Crne Gore događaju se brojna ubistva na području te zemlje, ukupno 17 likvidacija, s kojima se dovodi u vezu grupa Darka Eleza, koji je nedavno pao u Srbiji, odakle je potom izručen Bosni i Hercegovini zbog raznih krivičnih djela. Prema dokumentima, kako navodi jedan portal, kao osoba koja je jedina mogla da kontroliše aktivnosti Elezove grupe navodi se upravo Mićunović. Mićunović se sumnjiči i da je zajedno s pokojnim Dragoslavom Kosmajcem, koga je predsjednik Aleksandar Vučić svojevremeno označio jednim od najvećih dilera na Balkanu, uspostavio međunarodni kanal za krijumčarenje narkotika, takozvani kanal Balkanskom rutom. Između ostalog, Mićunović i Kosmajac su bili i u kumovskim odnosima. Ipak, ono što posebno intrigira našu javnost jeste uloga Brana Mićunovića u ratu između kotorskih klanova. Proteklih godina u toku je krvavi rat između zavađenih škaljarskog i kavačkog klana, u kome je dosad ubijeno više od 50 osoba. Postoje indicije da se i sam Mićunović našao na meti škaljarskog klana 2017. godine, zbog veza koje je negovao sa suprotstavljenom kavačkom grupom. Prema pomenutom dokumentu, Mićunović je svojevremeno naložio neutralizaciju škaljarskog klana i ponovno aktiviranje Šarićeve grupe, koja bi intenzivno sarađivala s Kavčanima. U prilog ovim navodima ide i saznanje da se upravo Mićunović našao na spisku osoba koje je trebalo likvidirati. Interesantno je i da su bezbednosne strukture Bosne i Hercegovine označile upravo Mićunovića kao osobu koja je 2014. godine organizovala krađu nekoliko stotina kilograma kokaina, zbog čega je i došlo do raskola između škaljaraca i Kavčana. Prema podacima do kojih je došao jedan portal, Mićunović je izrazito blizak s nekoliko vođa kriminalnih grupa u Srbiji. Ime Brana Mićunovića se prvi put dovelo u vezu sa nekim krivičnim djelom kada je u Njemačkoj ubijen Stjepan Đureković 83. godine, bivši direktor marketinga INE,
a za čije ubistvo su mnogo godina kasnije na doživotne robije u Njemačkoj osuđeni bivši pripadnici jugoslovenske tajne policije Josip Perković i Zdravko Mustač. Njegovu likvidaciju je navodno organizovao lično Stane Dolanc, nekadašnji major kontraobaveštajne službe, ministar jugoslovenske policije i predsjednik Savjeta za zaštitu ustavnog poretka. Iako se spekulisalo, nikada nije dokazano da iza te likvidacije stoje Mićunović, njegov kum Đorđe Giška Božović, Dragan Joksović, Ratko Đokić i Ranko Rubežić. Posljednje godine 20. veka je proveo u Spužu jer je osumnjičen za ubistvo. Optužbi je oslobođen zajedno sa svojim prijateljem Zdravkom Lopušinom da je u oktobru 2000. godine ubio Nikšićanina Radovana Kovačevića. Mićunović je bio vlasnik kockarnice u hotelu Podgorica, gdje je izbila krvava svađa. Na teret mu se stavljalo da je ispred kliničkog centra u Podgorici na do tada nezabeležen način iz pištolja ubio ranjenog Kovačevića. Novinska fotografija sa suđenja bila je jedina prilika da šira javnost vidi kako uopšte Mićunović izgleda. Brano Mićunović je bio suvlasnik i vlasnik više kompanija iz oblasti kockarskog i građevinskog biznisa u Crnoj Gori. Mićunović je imao prilično bogatu biografiju. Iako je razvio biznis u Crnoj Gori, najčešće se pominje kao osoba koja je rukovodila organizovanim kriminalom, što je on više puta demantovao. Evo nekoliko ključnih informacija o njemu. Imovina budvanske kompanije Zeta Film, koja je pripadala Brani Mićunoviću, procijenjena je na kraju minule godine na 42,5 miliona eura, što je duplo više nego 2022. godine. Decenijama je bio vodeća figura u organizovanom kriminalu, a najpoznatiji je po ilegalnom švercu cigareta koji je korumpirao i podrivao nezavisnost demokratskih institucija Crne Gore. Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije Mićunoviću i Miodragu Daki Davidoviću zbog povezanosti sa kriminalom i zlonamernim uticajem Rusije u regionu. To podrazumeva blokadu njihove kompletne imovine u Americi ili one koju kontrolišu njima bliske osobe u toj državi. Također je ostao upamćen kao vodeća figura organizovanog kriminala još iz perioda bivše Jugoslavije, a američki State Department ga je stavio na listu sankcionisanih kompanija i pojedinaca sa Zapadnog Balkana. On je godinama opisivan kao lice povezano sa podzemljem, što je on stalno demantovao. U jesen 1992. godine, preneli su tada mediji, nije mu se dopala ideja da Vojislav Šešelj u Nikšiću održi stranački skup, pa ga je sa svojom družinom čekao na prilazu gradu. 10 godina kasnije, 2002. godine, Šešelj ga je optužio za umešanost u kriminal i ubistvo Gorana Žugića, savjetnika crnogorskog predsjednika za bezbednost. Šešelj je, kako su preneli mediji, tada rekao da je Mićunović toliko moćan da je pravi predsjednik Crne Gore, koji drži u šaci i samog Mila Đukanovića. Mićunović je, prema pisanju medija, u vreme NATO bombardovanja štitio tadašnjeg lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića, koji se u to vreme krio u Crnoj Gori. Ne volim da o tome govorim. Gadio bih se sam sebe kad bih okolo pričao šta sam za koga učinio i koga sam zaštitio. Najbolje to znaju oni koji su sa svojim problemima kod mene dolazili, iako su to odmah zaboravili čim bi se dograbili kakve bilo vlasti u Beogradu. Ali ja uopšte nisam važan, niti sam očekivao da mi neko kaže i hvala. Krivo mi je jedino što su se nekadašnji opozicionari, posle dolaska na vlast, prema Crnoj Gori ponašali mnogo gore i od samog Miloševića, koji je ipak izbjegavao da o Crnogorcima govori kao o mafijašima i NATO plaćenicima. To je tek kasnije postao omiljeni srpski demokratski rečnik, govorio je tih godina Brano Mićunović. Mićunović je navodno umešan u brojne poslove u Crnoj Gori. Verovalo se da je vlasnik mnogih građevina i da stoji iza kockarskog biznisa. Mićunović je svojevremeno u Italiji optužen za šverc duvana, ali je oslobođen optužbi. Njemu se u Crnoj Gori sudilo za ubistvo Radovana Kovačevića, ali je i u tom procesu oslobođen. Blizak je prijatelj i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Godinama živi u Budvi. Za pojedince je bio kriminalac i gospodar Crne Gore, bez čijeg odobrenja se nije mogao završiti nijedan ozbiljan posao u sivoj zoni. I Darko Šarić je navodno bio u bliskim odnosima sa njim.
Nakon izbijanja afere Balkanski ratnik u kojoj je zaplenjeno više tona kokaina, italijansko tužilaštvo je saopštilo da je klan Darka Šarića za šverc narkotika koristio infrastrukturu tranzita cigareta stvorenu 90-ih. Navodno, Brano je Šarićevoj grupi pružao logističku podršku i omogućio transport narkotika iz Južne Amerike do luka Bar i Kotor, ali i potom kroz Crnu Goru. Brano Mićunović je sinu dao ime po svom kumu Đorđu Božoviću Giški. Bio je pobratim sa Giškom Božovićem, a pred sahranu Giške Arkan je rekao Brani: "Volim ga, Brano, samo zato što je poginuo ko pravi junak, kao što bih i ja poginuo." Brana inače tiho priča, ali mu je svaka reč na mestu. "Slušaj, Željko, da ti kažem. Nemoj da se porediš sa njim. On je bio broj 1, pa je prvo mesto posle njega prazno, pa je drugo mesto posle njega prazno, pa je treće mesto posle njega prazno, pa je četvrto mesto posle njega prazno. Tek tamo mi možemo da se ređamo." Arkan se naljutio, ništa nije rekao, ni zdravo. Samo je istrčao napolje. Branislav Brana Mićunović preminuo je 19. aprila 2024. godine od posljedica teške bolesti s kojom se dugo borio. On je preminuo u Budvi, gdje je proveo posljednje trenutke svog života. Brano je već duže vreme imao zdravstvene probleme, a nedavno je bio podvrgnut i operaciji. Njegovo zdravstveno stanje je bilo veoma teško, što je dovelo do tragičnog ishoda i ni lekari koji su specijalno došli iz Beograda nisu uspjeli uz sve napore da ga spasu. Brano Mićunović ostaće upamćen kao kontroverzni biznismen i vladar iz senke.